Kiban mak dekan lagu tu boh. Kasidah nifak malamnya yang berjudul Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si pluhatun kubur maulana
selanya tenggai dua belah nibatun gajah Rabiul Ula Dua bulan dalam kandungan ayahna sayang ditinggai donya yatim lam kandung di Rasulullah kandan li ayah lagi maulana kamati abui majusi semua hancur tumpunan patung-patung berhada sampai orang bergetar Ka'bah senang di Ka'bah denganlah maulana dapat Rabi dan lahir Rasulullah Maryam Asia sarangan hawa ma'ridha nabi nan suwaibah halimatus sa'diyah ma'ridha kedua hendak Allah sakit di koma hana trim sakit wafun aminah leutan le ayah katan lempoma yatim piatu masajud kendak Rabbi yang kehudib maulana tinggai saja Abdul Muttalib yang asahudib masa cuti maulana umum petotun Nabi Muhammad kendak hadarat wahyu pertama Rasul Allah Nabi angkat di sidek tempat di Gua Hira Hiblahatun Nabi dakwah di Makkah nang Madinah sibluhatun masa Letun umul bepun urang Nabi dutanya nutinggai donya namprong letun umul bepun urang Nabi dutanya tinggai donya